clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule voin hi August ni somni le pali sang ni somni le pakhat thole ni ania tunchuma chuan Afghan ram chung boina chungchanga thutharom te tarlan na kan lo nei le don ani US chuan Afghanistan atanga lak chua turte lak chua hunata na ruat lok August ni somthum le pakhata zo manatuma heti lai hian US thurwal puiram te chuan video conference manga G7 summit a US chu Afghanistan atanga in lak chua hun pot sei turin an nora Taliban lamthung chuan hun an po sei chuan in remna abo chiat tur thuan soithungani mitam tak Afghanistan atang hian lak chuani to ma se Afghanistan chua san du tam tak Kabul airport le a chevela an la tam hlea in lak chua hun hi po sei ani le ni lo tur thu hi President Joe Biden chuan Darkar somni le pali chungin apuang don niin Reuters chuan asoyani White House report in atarlan danin thotran ni choma dar som pakhale chan ve atanga ni zan dar som pakhale chan ve inkara mi sing khalle zakwa chu Kabul atangin thiar chu an nia August ni som pali nu khan USian mi singa don athiar chuak to bokani White House National Security Advisor Jake Sullivan chuan President Joe Biden chuan direct in biak tumna anei lo chungin Taliban tenen political le security channela anin biak reng thu asoya Taliban thupuang tu Suhail Sahin chuan deadline nulama po commercial flight mangin adu chuan Afghanistan an chu san thei thowa Afghanistan mi te chu kanrama cheng se kan duwa ma se an chuak du ani chuan an chuak theya an kong dal kan tum lo ani atiani Afghan mi an ram chu san du tu te hi foreign force te ta na lo thok te an ni hloma Taliban te hian phubala kan tum lo thu soi ma se anin tiamanga anom an ring lo ani NATO thupuang tu chuan Kabul airport le chevela hian kar khat chungin American le Afghan ral tlan tummi somni chuang an thi to ni in asoi bokani Taliban te chuan Afghanistan atanga US le tho puite anin hnuk dok lawani chuan aso khok om ngei don ni in an soya Taliban thupuang tu Dr. Suhail Sahin chuan nimin khan August ni somthum le pakhat hulama chuan US mi le sa tele a tho puiram te chu Afghanistan a anom an phal to lo tur thua puanga President Biden chuan an mi le sa te an thiar chuakim ma chuan anom don ni in alo soi ve to boka Taliban lam hian an hun tiam chung August ni somthum le pakhat hulama la khosak zui chu rem an ti don haulova chet an tho ngei don ni in an soi ve ta thungani heti lai hian Kabul airport a Afghan chua san du anin nek buaina sa thei hlea mi pasari an thi pha towa tuna hlau thonom le ta pakhat chu Hamid Karzai International Airport lama firfiak polten thi chil bom an mangang ti hi anile to nia tarlan ani bokani August ni som pangania Taliban fighter 10 Afghanistan khopui Kabul an pongla ka tangkhan heram hi engtiang taka boina chhum sa in nge atuam zui don he an har san nama chon tur hi engtiang taka cha nge niang ti hi mitam takin an suang tuang hala an malam hun thim dan tur hi soilok hlei thei po ani lo hialo me tun din huna an boina chisrang sang ram dang mi an ram lama ho tum mek Kabul airport ta chomu mal ei tur nei lova mi sang tam takom dan te Taliban shwai tu ten ram shwai an tum dan lam te chu da thain an ram sum le pai kal zel dan tur hlim tha le la fia hlei thei lo lam le tuna an din hun mek te thlir jok te angu Arab News chuan President Hamid Karzai hun laya economic advisor Mr. Torek Fardabi chu a interviewa heta zona poimo deu te chu hetiang hiani Afghanistan ram chian tha te min sil them theye Afghanistan ram hian cho dam doi oil in sakna bungrua kumtin dollar billion som man hu ala lu thina chumiata na tho pui lian ber chu Iran ani Pakistan Uzbekistan ten an dot bokani chia khon dan min sil them bungrua ram danga tanga dollar million som man lak lu atang hian custom and excise duty tela kania chu chuan sarkar na thok te hlo chu atum theyang Afghanistan Central Bank chungchang min sil them Taliban hovin Kabul sarkar an lak ve le khan USian Afghan Central Bank a sumom zongzong te chu khoi che theilovin asiam veka hemia wang hian Afghanistan Central Bank chu na thok theilovin oma ram danga tanga sumpuk peipun le da khamlam chi reng reng engma khoi thei anei lova
chu wang chuan Afghanistan poisa Afghani hlutna hi nasa takin atla hniamani Afghanistan tan tranpuina penesaram min shil them Afghanistan tranpuina sazuaram te chu Germany Japan US Great Britain le EU te anni Afghanistan budget engzan nge tlingang tuna budget kalme ka hian za som sariemo somriat lai hi ramdang tranpuina nia Gani sarkar Taliban ten an paithlak ta ka wang khan heng ram te hian Taliban ho hna hian tranpuina hi an pe zelang em ti chu soi thei ani talova Germany chuan Taliban te hian ram opna tan Muslim sa kho kulmu kho mei chia te ra be na le khir taka khwa khir na dan Sharia law an man phot chuan tranpuina sum hi pek chun zom an tum lo thu an soi to ani Taliban thu puang tu khan Afghanistan a opium chin le drugs manga sum don an khap tur thu asoya heti lai hian Taliban te hi opium shalna saber ni in khovela za somria le pali lai siam chuak tu an ni bok sia an theyang em ti le Islam sa khozui tu in tina tangin chian khon thina heng thil te hi an chun zomang em Taliban ho hi ram hnuaya anuma wangin sum an momo chuarim dan anga an zon le an da panga ya tuna chuan sarkar sum lak lu dan pa nga ya sum lak lu dan kong an zon atulang Afghanistan ram dam chuat hina tur foreign exchange reserve an neyang em Afghanistan Central Bank Governor ma saina soidan chuan foreign exchange reserve hi soitham mu mal omlo le Afghanistan reserve gold zong deuh tho hi foreign bank ate sumpuk na turada khamme kania chumi mai chu ala nilova ram chunga hian sum fai omlova rampon lama omte po khoi che theilo tura shen be vek ani bok chutianga rampon lama shen be te chu engtin nge ti chu ani theyang rampona sum shen be te nuk chuak tur hian Taliban te hian ril ruzi matanga ril ruzaw an putanga ya ram dang hian Taliban chu mi fir fiak te khoilo tur le kui chiak zel lo tur le mei chia te dikna le chan vo hum hal tura in tiam nge an duwa chumi chu rang taka ma an lak lo chuan Central Reserve Bank sumom alutna dollar billion kwa point panga US in a shen be mek hi Taliban te kuta lu lo tura shen be reng thei aniang ti chuan engtin zel nge ni ta ang international community lampo hian har satna ala siam sak thei cheu bok Taliban hian an sarkar ruangam an ti fel watangai Afghan mi pui mi pale mei chia te dikna le chan vo an pek dan turan ti chian watangai ang international community du dan an zom thei chuan Central Bank Reserve an man thei tur a pek chua ani theyang ma se Afghanistan ram hi khovel ram dang te endong lungten le tui thlar ani lo anga yani Afghan economy hi US kuta le President Joe Biden a administration a ai nga thui le Biden a administration hian tuna Taliban sarkar hi sarkar tak takatana apom le pomlova ai nga thui le ang tundin hmana tak chuan Afghanistan ram chu US le khovel ram dang tenen sum le paya anin zomna chucha mek ania Taliban ro real na chu global financial system pon lama om der to ani hetiang ania wang hian Afghanistan poisa Afghani hlutna chu atle niam nga rok maya August ni som panga tangkhan ram dang sum nen in thleng ton thei ani to lova cho le ni tin mishing mamo man ato chak le bok hetiang taka har san na hi eng diare nge Afghanistan mi pui poisoi lo te hian an toang an chan chin hi kiltina ngai nom lo le ngai tuana ti thui thei atam don chau ni in alanga engtin nge ni zelang le kan pi le pu te chuan mishing in siam that nan khodura ngai an lo ti thina Afghanistan siam that nan hian eng tak ngai veang mo ramzau tak mishing million somli velomna ram lei lung house tak si achunga cheng ten an laman tangkai thei si lo ami cheng te la hlom sang sanga in then khovel ram ro pui ber USA meu point atuam hlom thei manglo Afghanistan chu Taliban helpol mi sing sari vel or chuan anan obri chuania AK-47 tenen office dokan sang berberte anan luata nia pen le lekha aya silai mangthiam jok in remna thu le hla aya machine gun le RPG chul nel jok tlat te hian ram ro real na le sarkar en kol na hi an tlin chiang em mani ke a ding theilo ram dang drip khai ring chunga nung sham Afghanistan malam hun hi engtin nge ani zel don ti te i han bi chunjom le don tiang miang UN Security Council meeting thu chua chuan Afghanistan hian firfiak pol in zom puemo firfiak zonga che temo
fir fiak lam kai hnoi shim shima malakna ani vai chuan UN sipai ten an lu chil nga lang tin an puan khum dum reng maya he Taliban opna hi US UK France Germany te hian sarkar pa nga anga recognize in ram indor na mu mal tak ani pui mai mel si lova sum le pai ele barlam thil lamaya siam nga jok Taliban te hamba khi a ko hle maya Taliban sing tu Pakistan hian ain mong zom pui mai arinom bok si lo Pakistan hi Financial Action Task Force grili sa omreng to mai sia Taliban nenin zom ta se G7 te hian an rek ro le mai om sia Pakistana laram re thei ve takani bok si chu mai ba ka Taliban te hian Pakistan mi sing sari lai an that to ti Pakistan President Imran Khan ngei na soya Pakistan hian Balochistan lama Afghanistan mi te na satakin angai sa ve thung bok an Michelle Ghaznavi Gauri wan le chu te hi engwanga Afghanistana nam chen khat ming putir ngai nge an niang China khian a Michelle turu tak te khi Arunachali Manipuri Mizo Naga ti ming voin kan lam hoin rontin ko vu reng mai se chuan thin thia mut a har sa ve ngotang le chu tiang ani si chuan Taliban te hi tuin nge pui theya pui du tang le tun lai khovel din hun le thil kal dan te en chuan kho chak sake kho thlang lam te shek na po bara khon du lo khovela ke kani intivet la China hi kan soilan angai ve ta ni China hian Arab rama tanga tuyal theya chok lu na le asum don na konga in kalpona kong zong deuh tho hi tuipuya ania tuna phei chuan Indian Ocean lama a fe kong hi man la yangin a him to bik lova India hian a shek ve vai chuan Pacific tuipui lama tangin ale thum vela hla a hel kual angai ngei dona a hau tak hle toang chu wangin Afghanistan ne na anin rinala ya hian Commonwealth fe kong sial tlang thei hlau se chuan ale tam takin anuk anain sen so po atlem jok don ani hei hi China Belt and Road Initiative ne na expansionism kalpui mek Asia rambung tam jok thiam taka lon thanga o tira thunun chomek tu hian chilthlifar dua duain a thlir reng mai sia Afghanistan Taliban te chuan cham mai thei din huna ding mek te hi inrem siam pui har salo to pangle Taliban ho tu pa ngei point China ne na anin kung kai na a tha thui zo ka kalpui ngei an tum thu po a soi nge a tin China point chu tiang chuan a soi ve mek bok ma se khovelop tu nia in chal amaron king ve mek tu China ngai thelo tu USA hian amai mi chinsan mai bi kero arinom lo le thunga hetia China lo lian zel tur dal tu tur man ruatan hian Pakistan laka ason Taliban te hi man atum le mayangem hei wang hi amni Taliban te ro chun tura aral thuam le thlo theina te hialpo thiam taka atlan san lui tak mai kha ti te chu hunin aron shrilang chu tun hnai maya Afghanistan Vice President Amrullah Saleh chuan an Ramadan article somruk le pasari na mangin President a ain puang ti kan ria engti kong zong point Taliban thun huaya ain tuklu don lo thu a puang hem mai ani kha tuna hian a pian na mun pansir lama ain kul meka pansir hi Taliban te hian an la thunun ngai lo shim bokani chu mai ba ka Ahmad Shah Masud Afghanistan General Rorum le to khirtak mai Afghanistan Defense Minister te po lo ni to thin sang khajakwa somrial le pasari borvela Soviet Union dolaya Afghan hero anlo ti hial thin fapa apa ai ma mitam takin anda chung nung jok Ahmad Masud chuan Afghanistan sipai tam tak Taliban laka biruta te chu pansir velia hian ako khom boka marlama cheng pol sang te intel khom hian anti Taliban pol anti mai Northern Alliance Front chu tuna president anga in chalta Amrullah Saleh ho tenen dinin Taliban tenen anin kap tran der to maya he indo na hian nun na a hele don mange he ram mobile phone aya silai man tlom jok na ami cheng te po thluak aya ti sol nga jok te malam hi anelom vak lo khop mai kanan rama chuan khoiju le bong hnu te aluanga Afghanistan ramai ro chuan thisen aluang ve thung tubo le do lung in kara poi selo nu naw thlabar le mangang telal panom puin veng him mol te se khothlang ke pui le a mei hian tum ruk an la nei chewem ni Russia palai report a khan Ashraf Ghani Afghan president lan cheta khan poisa tam tham tak mai
dollar million za somruk chuang atlan chiat pui ti asoya heti zat poisa hi khoya tanga ani nge niang president ani wang main democracy rama ngat phei chuan heti zozai poisa hi withdraw ngal rum thei ani lova finance minister tele mi poimo dang te in turwala che tanga yang chutiang thil thleng report engma ombok si lova central bank point chutiang thu chua engma an nei lo bok chutiang ani chuan a poisa zat kha engtia hre thei nge an ni a petu am lo chuan a zat a hriat thei don em ni tuin nge poisa chu peta ang ram pakhat president din hun meu potlan chiat san phal tur khopa poisa petu hi tu nge ni ta ang thi tura piang singfa te hi kan sahim na le dam ko chuanan kan indowa wangin kan thile si thina ni hi